Turabaramukije bene data mwebwe muhora mudukurikira, muri kumwe na Pastor Eric Rutabara. Twongeye kandi kubaramutsa tubifuriza ibihe byiza mu mwami wacu Yesu Kristo, kuko niwe mwungeri wacu, niwe buhungiro bwacu, niwe bwigobeko bwacu. Rero nagomba yuko dusangira amajambo dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 5 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Bibiliya iravuze ngo nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana, yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga cy'Igenezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarobyi bari bayavuyemo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni atigira mu idamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati, erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye, ntacyo twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cyane, insenga zabo zigomba gucika. Amen. Jambo nkuzaniye mwene data niri no gukorerwa n'ijambo. Niryo jambo nkuzaniye muri uyu mwanya wowe udukurikira aho uri hose. Kenshi hari igihe mu buzima twiyumvira yuko ari ubuhinga bwacu butuma ibintu bikunda, cyangwa ubwenge bwacu, cyangwa izindi nzira, cyangwa inshuti zacu. Ariko ndakubwiye kenshi Imana ikoresha ijambo, kandi ijambo rikadukorera. Yesu yari yasanze abigishwa biwe baraye baroba, kandi ubundi mu mategeko barobaga mu ijoro. Ariko Yesu ngo asanga baraye bakora, ntibagira icyo bafata, ndetse ngo bari banarushe, amato yabo aziritse ku nkombe, ntacyo bafashe. Ariko Yesu ahageze, haleluya, Yesu ahageze, barushe, baraye nta nicyo bafashe, arababwira ngo nibamutize ubwato gatoya, ngo barabutura gatoya, ngo bwigira mu kiyaga. Atangura kuroba, atangura ko arayinjiramo, atangura kuvuga ijambo. Ngo hari abantu benshi, isengero ryinshi mubandako, bari benshi cyane. Ngo aravuga ijambo, arangije abwira Simoni ngo nibaterere insenga barobe. Simoni aramubwira ngo twakesheje ijoro, twarushe, ntacyo twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ngo ndaterera insenga. Kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Haleluya, ndaterera insenga. Ubundi ni ngaho yamubwiye mu mategeko ntibikunda yuko ku murango tworoba, ariko kubera ijambo uvuze ndabikora. Mwene data, reka ijambo riza rigukorera igihe cyose uryakiriye. Igihe cyose ngiyo Simoni atamenya, atakira iryo jambo ngo amenye n'uwari mubwiye uwo ari we, byari bigoye. Ijambo kenshi riradukorera, turabibona kenshi handi ijambo rigenda rikora, rigira ubushobozi. Rigira ubushobozi ryari? Ni ukumenya ninde warivuze. Haleluya, ninde warivuze. Umwami w'abami yasohoye ijambo, riragukorera. Ijambo ryiwe rihindura ubuzima, ijambo ryiwe rirabohora, ijambo ryiwe rirakiza. Ngo babikoze, aramubwira ngo kubw'ijambo ndabikora, ariko kubwanje Simoni Petero ntabyo nkora. Ndabikora kubera ijambo, kubera mpagaze ku ijambo. Haleluya, biraje gukunda kubera yuko ijambo rinkorera, ndabiremera. Nta kindi cyatumye baroba ifi, ni ijambo Yesu yaravuze. Ijambo rya Yesu rigira ubushobozi, ijambo rya Yesu rirahindura. Igihe cyose uzohagarara ku ijambo, ubuzima bwawe buzohinduka. Igihe cyose uzemereye ku ijambo rigukorera, rizota inzira hatagira inzira, no mu kiyaga inzira iraboneka kubera ijambo. Wa munsi Mose yabwiye Abisiraheli ngo mwihagararire gusa, iryo jambo gusa, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uhoraho ari bubazanire. Uwo mwanya bizaremye igitangaza, uwo mwanya bizatumye hakoreka ibitangaza biruguruka. Ndakubwira mwene data, reka ijambo rigukorere, emera ijambo rigukorere. Yesu iyo avuze biraba.
Yesu yavuze birahinduka. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana yo mu ijuru ibiteho. Bene data, Imana yo mu ijuru bagenderere. Imana yo mu ijuru bagenderere. Imana yo mu ijuru bakorere ibitangaza. Ijambo ribakorere, ijambo ryugurure, ijambo rirema ibihe bisha, kuko nta kindi ngo bafashe ifi nyinshi cyane ngo ifi zabo zigomba, insenga zabo zigomba gucika. Kubera iki? Kubera ijambo ryanye n'ijambo. Reka ijambo rigukorere. Ndavuze muri uyu mwanya ngo ijambo nirigukorere. Igihe cyose uryakira riragukorera. Nawe urikurikira aho uri hose riragukorera. Nawe wowe wicaye cyangwa uhagaze cyangwa uryamye, bamwe uri mu ijoro abandi ni ku murango, riragukorera. Aho wose uzoja, aho uja kuribonera hose riragukorera, kuko rigira ubushobozi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Data, mu izina rya Yesu turasengeye abana bawe mwami muri uyu mwanya. Jehova El Shaddai, Imana y'ubushobozi, Mana y'ubwiza, reka ijambo ryawe rigaragare, reka ijambo ryawe ribakorere, kuko ijambo ryawe ni umuti. Ijambo ryawe riravura, ijambo ryawe rirakora, n'ubu rigira ubushobozi. Ureke ribakorere muri uyu mwanya mwami. Ndasenze mu izina rya Yesu, niribakorere, rikorera abari bamerewe nabi, rikorera abari barwaye babe bazima, rikorera abari mu bibazo batabagwe, rikorera umuntu wese mwami Imana uja kumva rino jambo, rimukorere, rigira aho rimukura naho rimujana. Urakoze gitandara cy'Imana, urakoze ko wumvise, urakoze gukomeza kubana natwe. Tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Urakoze.